Empaka ezezabezezo kutandikaho mbutongore wicaye tutira amabega n'umuzana hagati ya Mbara Youth Volleyball Club hamwe na Bushenyi SS zikija zayemerezebwa zaheza kutandika bwayimo kuteganisibwa embera mbiyo bwire nukwe kandi erizoba zagaruka mu kutandika ombutongore hataruho kuteganisibwa kona. Emizano y'abakaze eyiguraho Kabale Youth Volleyball Club yasinga timu y'abakaze ya Mbara Youth Volleyball Club abwoba bushatu aharubusha omuzano gwazanwa achaye Global High School. Twashemererwa okusinga first game yitu. It wasn't easy after a long journey. We won our game 3 straight. Timu itwazana nayo bantu bakitinda aho kugira ngo bakagimutingaho National Club Championship bakumanya ngo ne Yosia nga kutanzana irizoba first set na second set bagira mu bwo. Kabare eyabanetaba omumpakeze amurundu gwayo gwo kubanza omuzano gwabo ogwa kabiri batera St Elizabeth Hawks abine kikope cha 2019 abwo bushatu aharkamwe. Timu zinde z'abakaze ezazana harimo Mbara University naye yatandikaje siizoni erukusinga Bon Council Girls Secondary School eyayisinjiro abono bushatu arubusham. Mumpakeza abashije zazanwa acha Mbara University Kabale Youth Volleyball Club amezana ebiri eyibazana erizo abasinga hogumwe bari kutera Mbara Youth Volleyball Club abwo bushatu harubiri kandi omuzano gundi baterwa squad nobwo wabushatu aharubusham. Emizano egine yo kugumizamu nizo baryanyi nchakare. Muganda g'emizano club ya Manchester United